Tongnai साल 9 जुलाई 2024 ग्राक सालो Karbook subdivision ni bisingo Bwkhak Karbook IS ni bisingo klainai Silachari kuchuk Rokno eba high secondary school o Roknogo rungsrungei tongnai rokni tongthai ST boys hostel eba Chularokni tongthai no oro belaino uanama singsa patimong patiwi thangmani ingkha inverter ni hor bachawi joto Hostel no khamui thapla chamani ko abono rugui tini Karbook subdivision ni IPFT party ni bedek ATISA eba student organization ni bwkhaktei o student eba rungsrungei tongnai rokni joto nangmani manui eba nangsak rui manya phano borok je yakchukmani tuino kangsa kangnei a hostel o tongei 52 student eba rungsrungnai rokno khatatei kolom rok Yaphar laikha Yaphar mungo thangi manjakha Karbook division ATISA ni ingei naikolnai eba teidulnai president boromgunang Hemendro Tripura thangi manjakha vice president ATISA ni ingei boromgunang Jonoram Riang tei thangi manjakha ATISA ni ingei vice secretary boromgunang Belendro Tripura tei thangi manjakha Karbook division IPFT party ni ingei by president boromgunang Bikram Jomatia party IPFT ni je saga songgoton jeng ATISA orunte jeng je hostel khamjanai rona jeng khata kolam isisa man bai chung subanai poila chung subanai chini ATISA ni president chini mangram chini ATISA ni president Hemen Tripura ba poila ni boni jatina borona bethin telecast khamkhaimon bai jeng miani seminar Silachari high secondary adino 9 tarikh aro hostel khamohini khanakha chini khabo kisa khamka ke jeng wansok naikmani kisa jeng khata kolom de bagmano jeatu boiro to jeng bagme chinaro jeng mane mukere ke tobon just jeng khata kolom phone bagni jeng tini finally tini jeng phaika তখন जों हेड सारबाय मालायलिया सिलाचरिनि हेड सारबाय जों मालायलिया फन खायखा आं बय मालायलिया कारण बके समबार फायनो बतिनि सेकेन्ड साटारडे बद्दा बसुति थांजा खानाबुरा बारनि सुति थांजा के अरनि वार्डन दङ बबो सामु अरनि बरनि बागैनो सामु व थांजा बबो फायनो बिनि बदबा तखन जों थांनायनि साखा पारमिसनखा आरो जों आनि बदला बर रहनायनि साखा मालायने जों खाताबाय कलम जों Chumani borona rekha जों दिनै अरब फाइमानि कारणखा आं कायसा Karbook division ni IPFT ni by president आनमब्राव निमन्त्रण खायखा आज चिनि जे स्टुडेन्ट अरो Silachari hostel जे स्टुडेन्ट Rokno खानजाकनाय रकनो जों जेमानसाक खाता कलम रयानि अरनि सुवा फायदि हनै रिंजागै आं मा फायखा लायके काहामखा खायरकमानि Bangai, tibra sarap, sini tibra sabang, ro, kebu keri, ba oino zati pana tongmang, apa nu jeng jot tono nu, kagia jot tono, sini, ni wan chowi jeng, jesuk tui, jeng je parete, dini Rokno kata kolom baglai jaka, ATISA song, student organization, Karbook division ni IPFT ni saka songo tonongui, borok, dini baglai ka, boron loge ana buni mentur kajoge, anggo haini pai manjak pai ka. 42 jonani student 42 jona kau present tei khorok broi tei tukuni thangai bo sokhai malia tei baki 6 jona nogos osusto karonoi nogo thangai thangmani bangai borokno bahini borokno borodi hinai student roni yagono yaphero ka paisa onin sinimo ani bom ke Karbook
division IPFT committee ni by president Anmung Bikram.